Dobro došli, puta s druma na bratsko veselje, krov i kuće noća su i vaši, što imamo to i dijelimo, ljudsku riječ i čašu rakije. Jesu li vam dobro ukućani, je li bolest daleko od kuće, a kurjaci daleko od tora? Jesu momci ko gorski hajduci, a djevojke vile vodarice? Jesu starci ko stari barjaci? Je li bratska ljubav među vama? Sve vam zdravo i veselo bilo. Veselite se ljudski i pošteno. Ajde, živjeli! Odmah poslije oslobođenja dobili smo pozive da se upišu porodice koje žele da osele za Vojvodinu. To su porodice većinom bile poginulih boraca koji su se borili u ratu protiv fašizma. Javila se i naša porodica da će ići za Vojvodinu. Jako je teško bilo odlučiti. Moja pokojna majka Ljubica, ona nije bila za to da odemo odmah. Jer kazala je, djeco moja, 5 sinova su im pošli u ratu, poginuli su 4, evo ostao je 1. A poći ćete i vi u Vojvodinu, jer onda se govorilo, nema u Vojvodinu drveća, Vojvodina je ravna, u Vojvodinu se umire. I majka se plašila tog, gdje su mi oni pošli u ratu i izginuli, ja se plašim da ćete i vi tamo da se razbolite i da umrete u Vojvodini. S tim mi opet smo, valjda mlađi i više inicijative imali da ćemo ovamo bolje živjeti i majka je pristala i otac. I negdje u novembru mjesecu došao je poziv da se polazi za Vojvodinu. Skupljali su se i rođaci, i ujčevina i svi svoji da nas prate. Spremalo se do Cetinja kako da se dođe. Pretpostavljam, ne pamtim dobro, ali mislim da se vojnim kamionima išlo do Cetinja. Pakovale su se stvari sa suzama, razgovarale su svoji svi zajednički u porodici kako da se ide, još nisu ni kosti mrtvih pokupljene, ne znamo ni gdje su grobovi porodica, ne samo moje porodice, nego svih porodica koje se spremaju za odlazak u Lovćenac u Vojvodini. Potovarili smo te pakete u neke kamione i kamionim smo išli do Zelenike. Kako smo stigli u Zeleniku, tako su iz drugih kamiona donosili pakete mog pokojnog oca. Vidah se zvao, imate ovamo jedan paket, gdje piše na njega Vidah Vujović, to je vaše sigurno. I onda smo tu preko nekog, valjda vode smo trebali neke preći u Zeleniku do voza, tako da su na nekim čamcima prebacali, koliko se ja tog dobro sećam. Ušli smo u voz i unijeli svoje pakete, na put smo krenuli. Majka Ljubica, otac Vidak, brat Novak, koji je celog rata bio u jamama kao pozadinski radnik, i brate Đoko, mlađi brat od mene, i nas 3 sestre, starija sestra Maše i ja Miluša i najmlađa sestra Milica. Smestili smo se u vozu i putovali, 12. dan smo stigli u Lovćenac. Tako putujući vozom, kad smo stigli do Novog Sada, bio je jako bolesan moj pokojni otac i mora je ostati u Novom Sadu u bolnicu.
Dalje smo produžili, ostala porodica, došli u Lovćenac, gdje je i majka bolesna bila. To je u putu bilo i suza i plača. Majka je žalila kad smo prolazili kroz mjesta gdje su braća izginula. I majka je plakala i svi smo plakali. To su jako teški dani bili. I onda nije ni majka došla u kuću u Lovćenac, nego je ostala u bolnici. Onda je bila bolnica u Lovćencu i majka je ostala u bolnici u Lovćencu, tako da smo nas 5 samo došli u našu kuću. 2 brata i nas 3 sestre. Celu zimu je majka ostala u bolnicu. Otac je došla negde u februaru mjesecu iz Novog Sada iz bolnice. A majka u martu mjesecu i u maju je već umrla. Tako da nije bila ni mjesec dana u svojoj kući novoj koju smo dobili kao kolonisti. Jako je teško bilo. Ona nas je jedna tako bolesna to nekoliko dana dok je bila kući u bolnici da smo kod nje bili po celu noć, sjeđeli u Lovćencu i bolnica bila i odemo i budemo po celu noć kod majke. Uvijek je kazala, budite dobri, vi ćete živjeti lijepo, ja vidim da moći ćete da živite. Zato su vi se i borili svi, da bi živjeli svi, da nema više siromašnih i bogatih, no da živimo svi lijepo i bogato. Kad je htjela umrijeti, kazala je, nemojte djeca moja da se sekirate. Ja neću umrijeti, hrabrila nas je, ja neću umrijeti. I u posljednjem času kad je htjela umrijeti, to bi moram reći, ja sam bila pored nje i plakala sam jako. Ajde, kaže Miluša, uvijek si bila nevaljala. Idi u dvorište, donesi mi neku stvar za koju me poslala, samo da se sklonim, da ne vidim kad moja majka umre. Ali smo se trgli opet da se ne damo, što su rekli naši Crnogorci, valjda i izreka Njegoša, ali to se u svakoj kući crnogorskoj čuje. Na muci se poznaju junaci, ne sme se predati, mora se živeti, ići napred za život i za izgradnju zajedničke države, za obnovu domovine, jer mi moramo mladi da nastavimo put koji su naši drugovi i braća izvojevali pobedu nad fašizmom. Mi moramo da pobedimo u izgradnji naše nove domovine, da izgradimo našu porušenu domovinu i da omogućimo da naša pokolenja lepo žive. Kad smo došli u Lovćenac, dobili smo jednu jako veliku, ogromnu kuću sa 9 odeljenja. Koje je za nas bilo ipak neobično, toliko veliko kuće ćemo sad živi, možemo svako da imamo svako svoju sobu i odeljenje svoje. A u Crnoj Gori smo u jednoj sobi cela porodica spavala. Tako da kazali smo ovo, lepo je sada, vidjet ćemo. Tu je klima loša bila, nije kao u Crnoj Gori. Mi smo se stvarno svi razboljeli kad smo došli u Lovćenac. Bili smo, nismo jednostavno podnosili tu klimu, posebno moj pokojni otac. Vodu niko nije mogao da pije. Možete misliti kad smo pili vodu sa kišnice koja se sa kuće skupljala u kišnicama, tu smo vodu pili rađe nego iz bunara. Jer iz bunara nije voda smrđela, nije bila kao ona crnogorska voda čista koju smo pili tamo. Ali ipak život je išao. Formirale se prvo 4 male zadruge u 4 reona Lovćenca. To je bilo 4 zadruge, ali nije ni godina dana prošla da se formira Veliki Njegoš, svi zajednički da radimo, nećemo posebno, sve što se god radilo, sve je to bilo zajedničko. Niko nije poseban bio da drugče radi i da ima neku privilegiju, nego radi koliko može i svi se borimo da budemo najbolji. I u radu, i u politici, i ondašnjoj smo uživali da mi smo preko dana radili po celi dan i noć se radi od ujutro od 4 pa do 9 uveče. Onda se dođe pa se ide na razne sastanke, razna predavanja, razne kurseve, tako da taj politički život, društveni život je jako momentalno počeo u Lovćena dok smo doselili, eto posle možda nepunu pola godine da smo se mi već organizovali zajednički rad u Lovćencu. To je bilo jedno veliko druželjublje, jedno veliko iskreno drugarstvo, da smo mi svi bili kao jedna porodica. Nama je bilo tu dosta neobično, to nije bio Lovćenac za naš